Ideja jau, protams, aizsākuši lietuvieši, un tur jau tā akcija ir pilnā sparā. Man mazliet ir žēl, ka lietuvieši ir pirmie, bet prieks, ka brāļi nav aizmirstoši mūs, un mums jābūt atsaucīgiem, jo, būsim godīgi, Baltijas valstis, man liekas, kopš 90. nav bijuši tik skanīgas, ka jābūt kopā. Šī akcija, veidojot putnu būrus kā mājas strazdiem, savā veidā simboliski, jo top arī cita veida strazdi, cita veida putni, kas nesīs tuvāk Ukrainas brīvībai, tie ir kamikadzes droni. Šios akcijos idėja yra padovanoti grįžtančiam paukščiam namus, varnėnams Lietuvoje, strazdams Latvijoje, nupiešti jiems inkilus, pakabinti inkilus ir tokiu būdu rinkti pinigus, ir už kuriuos būtų galima įsigyti šių varnėnų, mechaninių, elektroninių varnėnų, kurie skristų į Ukrainą ir tenai padėtų Ukrainos kariams kovoti prieš agresorių. Pateicoties droniem, tagad vispār turās visa fronte, jo droni aizstāja artilērijas lādiņus. Jā. Ja nebūtu dronu, FPV dronu, tad karš jau būtu zaudēts. Namai paukščiams gali tapti namais ukrainiečiams. Paukščiai apsigyvenę pas mus gali išskristi, metaforiškai kalbant, dronais į Ukrainą ir padėti laimėti karą. Šobrīd tie ir ļoti būtiski arī pašiem karavīriem. Tas ir veids, kā viņi var cīnīties pret iebrucēju, jo arī otrā pusē ir ļoti daudz šos kamikadzes dronu. Un tieši pagājušo nedēļu es saņēmu burtiski 5 dienas pēc kārtas ļoti sliktas ziņas no brigādēm, kur es turu rūpi par vairākiem kamikadzes uzlidojumiem, uzbrukumiem, kā rezultātā ļoti daudzi puiši tika sakropļoti, kas mira. Un to zināt ir ļoti sāpīgi un skaudri, bet mums katram pašam būtu jādara viss iespējamais, lai mēs varētu sniegt jebkādu palīdzību. Biju Latvijā dzīvojošais cilvēks, pēc tam ilgu laiku karoju, ieguvu smagu ievainojumu no ienaidnieka drona, tā kā zinu, kā neviens, kā droni strādā. Ir jūs tik įsivaizduokite, pavasaris skrenda tūkstančiai varnėnų danguje. Įsivaizduokite, kad tai не varnėnai, о дрони скренда і Крима. Це дуже красива, як на мене, метафора про весну і про те, що світло, весна, тепло обов'язково переможе. Асоціація дуже гарна з птахами, бо птахи, в принципі, вони вільні, і українці, вони такі теж вільна нація. Дуже було б добре, щоб українці мали можливість подорожувати по всьому світу після закінчення війни, і навіть там під час це теж важливо, але ми не повинні забувати, хто ми, і все одно краще, ніж в Україні, нам ніде не буде. Тому я дуже сподіваюся, що скоро в Україні настане перемога та мир, і всі українці повернуться додому, але будуть змогу спілкуватися зі своїми новими друзями, яких вони, наприклад, знайшли в тих країнах, де вони мали прихисток. І повернуться додому і будуть будувати нову, сильну українську державу. Як птахи колись повертаються додому. Pirmkārt, es gribu, lai mani bērni dzīvo normālā pasaulē. Man tas ir pilnīgi nepieņemami, ka 21. gadsimtā var notikt šāda veida karš. Un ar katru projektu, iepazīstot šos karavīrus un to viņu stāstus un viņu pārdzīvojumus par to, kas notiek viņa zemē, ar viņu tautiešiem, ar bērniem, civiliedzīvotājiem, man vienkārši tas nepieņemami. Un katrs viens mēs varam darīt kaut ko, lai apturētu to ārprātu, kas notiek burtiski 20 stundu braucienā no Rīgas. Man ir iespēja spēlēt izrādi, kurā ir teikts, ka 41. gadā Baltijas valsts būtu bijuši kopā kā kulaks, mūs tik viegli neokupēt. Bet mēs bijām sadalījušies. Nesadalāmies arī tagad. Dod arī tu savu ieguldījumu. Veido putnu būrīti, apglezno un piedalies izsolē brīvības putni.lv.